duhinduke abana bawe wishimira. Itorero ryawe rirateranye rero mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko turaritse kurarika kwita kw'abana b'Imana kugira ngo tugere imbere y'amaso yawe tuganire ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. N'imbaraga z'Imana ni ugukora kw'Imana. Hahirwa umuntu ufite amatwi yumva n'amaso areba ibitangaza bikomeye byo mu ijambo ryawe. Nyamara ibyo byombi Nyagasani bitangwa nawe. Uduhe ugutwi kumva kandi uhe ijisho rireba kugira ngo tubashe kumva no kumenya ubushake bwawe. Uduhe umutima uboneye kuko abameze gutya nibo bazakubona urya munsi uzabuzerutse. Uduhe bose gukanguka tugize imitima mishya kugira ngo turusheho kugenda mu bushake bwawe no kuba mu bushake bwawe no gukomezwa cyane n'ijambo ryawe. Mwene data tugiye kutuganiriza turamwigiye cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubwenge bwo gukwirikanya ibyanditswe byera kugira ngo bigere ku ntego yo gukiza umunyabyaha no kuduhindura rwose kugira ngo tuba abagabo bashyitse no gukorera Imana yacu dufite imitima iboneye mu maso yayo. Ngabana kutugire neza kandi uko kwe kubane natwe kubw'ubuntu bwawe Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakomera Imana amashyi. Yego Imana ibamugisha. Bagiye gushimira Imana ko yemereye kubana namwe muri aya masengesho. Ikindi ndashimira ubuyobozi bw'itorero n'umushumba ndetse n'abafatanyije n'umuyobozi wa minisiteri. Imana ibamugisha mu izina rya Nde. Turarika kugira ngo tuze kubana gusangira ijambo ry'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana yose irahebuje. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Imirimo wakoze. Icyo kigutera Imana yarahabaye. Tera haleluya. Imana yagize gutera yarahabaye. Hari imirimo y'Imana kandi bivugira mu izina ryayo. Ushima Imana. Haleluya. Reka mbwira ngo hari ingabo nyinshi Imana yatanze zapfuye ku bwawe. Hari abacukuriwe imva muri giteranyo Imana irazisiba. Hari abohereje ibintu byo kubasaza ngo birukanke. Utarajya Karayesi ndera abarwayi mu mutwe bariyongereye. Nuko Imana yahabaye. Kandi utagiye mu mwuka ntabwo mubyumva. Ariko Imana yarakoze. Navuze ngo Imana yarakoze. Hari abantu batangiye umwaka bafite amaguru yabo yombi, ariko abenshi yamaze gushira. Haraciye n'impanuka. Hari umuntu agiye gusengera muri station muri Faisal, bamucamukaza ukuguru kubera diabete. Afite 120
asigaranye ukuguru kumwe. Ubwo se bwo uwo yaba aracyagize gute? Waririnze cyane. Hari umuririmbyi yaririmbye aho abandi baciye bagapfa, n'ubu twaciye tubaho. Turashimira Imana ko tukiri mu buzima bwiza. Izina ry'Imana rigire gute? Ihimbaza. Hari Imana yahabaye. Imana yarakoze kubw'abayobozi bategura ibihe byiza byo gusenga, kandi ni byiza kurangiza umwaka abantu bari imbere y'Imana. Ijya mubwira ngo abantu bazaba amaso muri aya masengesho, Imana izakuramo ibikomeye bitangaje. Tuvuge ngo amen. Turimo turasengera mu ijambo muri Yesaya ibice 45. Iri jambo naratangaye. Buri hari ibintu turayishuye kuri iri jambo. Imana ivuga kuri Kuro. Hari ijambo yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntaragira gute? Ntarakurema. Najya mubwira ngo Imana ituzi tutarabaho. Imana ikuzi wowe utaragira gute? Utarabaho. Bibutse ko uyu muhanuzi Yesaya yahanuye umwami kuzavuka, Abisirayeli bari batarajyanwa na hehe? No mu bunyage. Ariko Imana irareba. Tuvuge ngo amen cyane. Ireba umwami witwa Kuro uzagira gute? Uzavuka. Yesaya yaramuhanuye imyaka 200 irengira gute? Irashira. Bivuze ngo Imana iratuzi. Imana igize gute? Iratuzi. Icyaka binayishure muri iri jambo nuko Imana irindi jambo ryayo. Ibihe ni iki? Ibihe. Ishobora kukuvugaho ukibagirwa. Hari igihe umuntu agera muri situation akibagirwa ko Imana yagize gute? Yavuganye nawe. Ariko kumva reka mbabwire, situation yose waba ugize gute? Waba urimo intambara zose wari mu Rwanda nazo, niba Imana yaravuganye nawe, uhagarara ushikame mu izina rya Yesu. Ibyo Imana akubwiye bizagira gute? Tuvuge ngo amen. Bizasohora. Imana irindi jambo ryayo. Bibiri avuga mu ijambo Uwiteka yategetse, aryibuka ibihe bingahe? Ibihe 1000. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu, umuntu Imana iri kumwe nawe nta mbaraga n'imwe yamutangiye. Yabwiye Kuro, iravuga ngo n'amarembo yawe ntabwo azugarira. Imana ihimbaza. Haleluya. Yaramubwiye ngo nzakujya imbere ataringanire gute? Niba ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma muri aya masengesho, Imana igira inzugi imenagura mu izina ryande, kandi ibizo by'ibyuma nzabicamo kangahe? Kabiri. Yamubwira ijambo ryiza, iravuga ngo nzaguha ubutunzi bugize gute? Buhishwe. Buri Imana ifite ubutunzi buhishwe. Yabishatse yagufungurira bugacya amateka yagize gute? Yahindutse mu izina ryande rya Yesu. Imana nihawe cyubahiro. Hari abantu Imana ije kugenda imbere y'umwaka utararangira. Tuvuge ngo amen cyane. Nari muzi ko uyu mwaka hari abantu batazawurangiza, ariko iyo turi imbere y'Imana tuba dufite amahirwe menshi cyane. Dusenga Imana, Imana igikuraho imigambi ya Satani, Imana igikuraho impfu z'abadayimoni, Imana igikuraho imigambi dayimoni yagize gute? Yateguye mu izina ryande. Imana ijya yongera n'iminsi yo kugira gute? Irayongera pe. Imana igiye kuba maso muri amasengesho. Imana irakora ibintu bikomeye mu izina ryande ya Yesu. Dusome Bibiliya twibuse, hanyuma tuganire kugira ngo tuze no kugira umwanya wo kugira gusenga Imana. Turasoma mu gitabo cy'Ingoma. Intego yo twayivuze no turayisuramo. Ingoma iza kabiri, ibice bya 20. Ingoma za kabiri ibice 20. Dusome duhere ku murongo wa 3. Turaza gusimbuka dusome umurongo wa 12 nawe aho tugeze. Ingoma ni za kabiri ibice 20. Mutwe w'amagambo aravuga ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. 3 aravuze ngo Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro y'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yacu? Si wowe Mana yacu yo mu ijuru? Kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Ukuboko kwawe harimo ububasha
n'imbaraga bituma nawe gutanga imbere. Dusimbuke ku murongo wa 12 haravuze ngo mana yacu ntiwakwemera kubahana. Hariho akabazo, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira, ariko niwe duhanze amaso. Imana ihabwe icyubahiro. Niwe duhanze iki? 14 haravuze ngo umwuka w'Uwiteka aza kuri Hazayeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yayeli mwene Matanayeli w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yarari hagati iteraniro. Aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda mwese, namwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe umwami Yoshafati, ukuri k'Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo urugamba ari urw'Imana. Tuvuge ngo amen cyane. Dusimbuke mu bice 32 by'icyo gitabo nyine, murongo wa 20 dusorezaho ibice 32 n'umurongo wa 20, tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu. Ni mu bice 32 n'umurongo wa 20. Haravuze ngo ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yoreza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicisha inkota. Imana dutabara. Yesu nashimwe. Ndumva twarangije gusoma, tubura amaso turebana, tuvuge ngo amen. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo rifite riva tujye kuganira ku gusenga. Kugira gute? Gusenga Imana. Kandi reka mabwire, amasengesho arakora mu izina rya Yesu. Ikindi mujye mukunda gusenga Imana, kuko umukristo udasenga aba ari umunyantege nke hanyuma y'abandi bose. Hari abantu basenga agaterera ku cyumweru agatungwa n'amaterero ku cyumweru gusa. Uramuntu nta mbaraga agira gute? Agira ahora ari umunyantege nkeya, ibintu byose bigira gute? Biramushobora. Ariko iyo twasenze, niyo waba uri umunyantege nkeya, iyo wegereye Imana ugasenga, Imana iguhindura umunyembaraga mu izina ryayo. Kubera ko ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Iyo twegereye Imana bari umunege nkeya cyangwa nta mbaraga wari ufite, uko umuntu agenda yegera Imana ariko umuntu agenda yinjira mu zindi mbaraga, biraba ngo tuva mu bwiza tugira gute? Tujya mu bundi. Iyo umuntu yasenze mu masengesho niho dukura imbaraga zo kunesha Satani n'iki n'abadayimoni. Mu masengesho niho dukura imbaraga zo kunesha ibyaha. Iyo umuntu atasenze aba ari umunyantege nke hanyuma y'abandi, ibyaha byose arabikora kuko nta mbaraga bafite zo kugira gute? Zo kumurinda. Ariko iyo twegereye Imana, haleluya, niyo mpamvu muzasanga Bibiliya Pawulo yaravuze ngo mwicishe ingeso za kamere, muzicishe iki? Umwuka. Iyo twasenze, Bwana Yesu asifiwe, Imana iduha imbaraga. Hari abantu bagiye basenga baraba kamere, hari ingeso zari zarabananiye, hari ibyaha runaka byagize gute? Byabananiye. Hari abantu bagira umujinya, ugasanga ari umukozi w'Imana umwe yagira umujinya. Hari abantu bagira umujinya ku buryo umujinya we ushira hari ikintu agize gute? Akoze. Akaba ari kugira gute? Yagira umujinya kandi akawugira anasenga iki? Akarugira aho ngaho. Hari ingeso z'abanyegiputa abantu bimukanye babana nazo mu nzu y'iki. Ariko agira icyifuzo cyiza, ajya imbere y'Imana abati Imana, nutangiza uyu mujinya no kujya mu ijuru bizagira gute? Bizagora. Yaragiye arasenga yinginga Imana. Reka mubwire ngo ntabwo Imana iduha umuceri gusa, iduha n'akazi gusa. Imana idukiza n'ibyaha mu izina ryayo. Kuba Imana yaguha imodoka, ikaguha inzu, ikakujyana muri Amerika, ikaguha promotion mu kazi, ntibihagije. Utarakira mu bugingo, hari imbaraga Imana itanga zinesha ibyaha mu izina ryayo. Zinesha irari riri mu muntu, zinesha kamere, ugasanga ibyaha byakunesha. Imana yaguha imbaraga zo kugira gute? Zo kubinesha. Uwo mukozi w'Imana yarasenze
Imana y'amahoro iramubwira ngo mukuye mu badayimoni kuko yari karande yo mu muryango. Hari umwengeze sengera mugabo we aba muri Amerika, mugabo we iyo yarakaye amena ikintu kugira ngo umujinya ugire gute. Yaraherutse kugura amatelefone, yari yakoreye madamu we surprise, agenda agura telefone za iPhone. Yari yagiye yigura imwe ku $1,200 we yaguze telefone $2,200 arayimuzanira amagifite rwose barishimye, ariko baza kugongana bararakara. Yafashe za telefone uko ebyiri yarageza n'inyundo zose arazimenagura shitani. Uzikurumwe n'iki kintu cy'abamo abadayimoni gikomeye cyane. Mbese wa muntu wese uyu muntu agira umushinya ku buryo icyo afite cyose yakigukubita akicuza nyuma. Mwene uyu muntu ararakara agakwikontora bikagira gute, bikamunanira agakora ikintu, ahubwo agasigara agira gute, yicuza icyo yagize gute yakoze nyuma kubera umushinya. Biratangaje kuba uri mu nzu y'Imana ufite n'icyo kintu kibana nacyo, kandi hari abantu bagira umushinya mbese n'igifu kikagira gute, kikaba yagatangira gusepfura kubera uburakari. Hari abantu bagira umujinya mbese umusatsi ugahaguruka. Ariko reka mbabwire, Yesu yaduha imbaraga zo kubinesha mu izina ryawe. Ntabwo banyumvisha. Haleluya. Kuko cyatwe dukizwa bajya tubabona niba ari cyaha cyakunaniye, gifatira amasengesho, imbere y'Imana ugire gute usenge. Igeze babwira umukozi w'Imana umwe yari yarabazwe, yari afite ibintu bibiri. Yari afite mukase, yari yaramuroze inda nini, yararyaga ntagire gute, ntabwo ari kubona ibyo kurya bamuha ngo bigire gute ngo bimuhaze. Ikindi akagira umudayimoni ukomeye wo kwikinisha, kandi akikinisha akorera n'iki, avuga n'ubutumwa. Yarabisenye, asenga iminsi 2 biranga, asenga iminsi 3 bigira gute biranga, ariko icyo kintu kikamuremerera, akababazwa n'ikintu akora kandi yaramenye iki, yaramenye Imana. Umunsi umwe arabati ntabwo ngiye gusenga, nzava imbere y'Imana, Imana inyijije cyangwa ikize gute inyishe. Yagiye gusengera ngo mu Bugesera ahantu ku musozi, aravuga ngo nta mpamvu yo gukomeza kubana n'iki kintu. Sinzi impamvu nisengera muri aya magambo, hari iby'abantu babana nabyo byababase. Bibiliya Petero yaravuze ngo icyanesheje umuntu cyose kiba cyamuhinduye imbata, aba yabaye imbata y'icyo kintu. Bibiliya yaravuze ngo bosezeranya umudendezo ngo nyamara ubwabo ari imbata zibigize gute zibiboze. Kuko icyanesheje umuntu cyose kiba cyamuhinduye imbata. Buriya ikintu cyakunesheje kirakubata, cyakugize imbata. N'umuntu abaye imbata ntabwo aba agikora ibyo ashaka, asigara akora akoreshwa n'icyo kintu cyamugize iki mbata. Hano hari abantu bakora ibyaha batabishaka, ariko uko byabagize iki, bakurumuna mu inzoga kamwitabi rikamukora neza rikamugira koronike, ugasanga ryara mu maso. Hari n'ibindi by'abantu babana nabyo byabananiye kugira ngo kunesha, kandi bakabishengana, bakabiririmbana, bakabivugiraho ubutumwa, kandi bakagira bakabirinda ubuzima, bakumva n'ibyo ngibyo. Cyangwa niba bavuga ngo iyo umuntu atinze mu mwijima cyane ngo asigara agira gute abona. Hari ibyaha abantu bamenyereye bahinduye ubuzima, ariko ntabwo ari ubuzima bw'Umukristo. Imana itabana inzira yawe. Umukozi w'Imana yaje kujya gusenga Imana, yarasenze tukoza, ntabwo mubwiye ngo uzajye kuyasenga, ntabwo we wagira gute. Kandi ikindi nawe ntabwo ari uko yasenga ko yayashatse, yagiye imbere y'Imana arahaca, ababwira ko agiye gusenga, yasize imyenda arabati ndahangaha muzaze mukakundeba. Yarasenze umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, iminsi 10 igira irashira, 15 igira gute irashira. Ageze ku munsi wa 20 n'iki yagiye kurota, nubwo buryo yise yabonye ameze nk'imbwa, imbwa y'ikibwakazi, ngabona ari marabwa iki umbe niyere kwa nyine mu byumva. Yagiye kubona mu mwuka, wabonaga yibuse iki imbwa, ngabona ari marabwa ibibwa, ariyo yamara yaboteraga kugira gute kwikinisha, aragabona ari marabwa. Imana mu masengesho ikora deliverance, mu masengesho Imana igihuhora abantu mu izina rya Yesu. Tuvuge kamera cyane. Mu masengesho hari imbaraga Imana urazibohora abantu, hari
imbaraga Imana imanura zikiza abantu iyo umuntu yemereye Imana arakira mu izina ryayo. Arangije ngakiva muri iryo yerekwa agiye kumva yumva ijwi ry'Imana rivuganye nawe. Reba ngo mwana wanjye bari barakoze inda nini kurya ntugire gute ntuhage. Imana iragira ngo ariko mwana wanjye ndabigukirije. Tuvuge gahambira cyane. Iravuga ngo kandi ikindi nguko y'abadayimoni biki ubusambanyi Imana iramubohora imukiza icyo kintu nini bari baramuroze. Imana imukuramo nayo mara yamutera kwikinisha avamo yahindutse mushyashya. Ngaho yarari yahise awuzurira umwuka wera ahabwa izindi mbaraga. Tuvuge amena. Yatangiye kuvuga ubutumwa kwikinisha ntiyamenye aho byageze gute byagiye muri aya masengesho. Imana yaguha imbaraga zinesha cyangwa zirajya Yesu. Ndabizi hari ibyifuzo mwazanyemo ariko umusenge Imana ibaye no kunesha ibyaha. Ntabwo banyumvisha none se kamubaza ariko bakabwira uriya buzima rusange n'abatizera Imana. Kuba Imana yaguhaye imodoka ntibirakure gutanga n'ukuri kose na hano hanze hari za sirikiri tena bakamugurira imodoka ya miliyoni 70-80. Kuba Imana yaguha imodoka ni byiza ariko ntabwo biraba igitangaza bose wewe wa mbere waba uyitunze n'uri n'uwa kabiri. Kuba Imana yaguha inzu ni byiza ariko si igitangaza. Imana yiguhaye uri murapfa ubugingo uri murarimbuka. Ibyo ngibyo byakumara iki? Imana idukize n'ibindi byose Imana izabiduha mu izina ryayo. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Imana idufite ubwami mwiza tujye gusenga Imana. Nari mbabwiye mu iki impamvu nari mbizanye nuko mu masengesho iyo umuntu yazanye umutima Imana y'amahoro ifite ukuntu ibohora umuntu akagira gute akaboka ku ngeso mbi. Niba ari ibyaha byamubaza Imana ikabimukiza. Niba ari umujinya wageze gute wakunaniye bwira Imana ngo umujinya wageze gute. Hari abantu tugira abantu bakora baba mu buzima bagira akaboko karekare uretse no kwiba no hanze no mu nzu y'Imana musengero bari umuntu araza yabona ko ari wawe kuzana ngo yumve ubuzima bitangaza cyangwa yabona kansi akahita yikiza akitwa. Muzayibona mu masengesho hari abantu baza mu masengesho ikorane basanga umuntu watingiza iyo isharupe akayimutiza yaragiza akagenda kandi ibyo mwese ukagira ngo ubu n'umugayo mu maso y'ibyo niyo muri mu muraziyana muhita muvuga ngo Imana ibore ngo kwitiza icyo ntagize gute ngo cya gitambaro Imana cyagira gute iracyakira. Hari abantu bintu bakibona mu nzu y'Imana ariko twasenze Imana. Impamvu ni iyi ndagira ngo mbabwire ngo niba ari byo twanesheje ukabuze ko ari byo wajya gukora bikanesheka n'ibyo ngibyo byakunaniye by'Imana yagukurisha mu izina ryayo. Hano hari abantu bari abasambanyi ariko bemereye Yesu abakiza ubusambanyi arabahindura. N'icyo nicyo cyakunaniye Yesu yagushoboza gukireka mu izina ryayo. Sinzi impamvu Imana ibizanye ariko Imana idufasha. Imana igiye gute dufasha. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka mvuge kuri uyu mwami Yehoshafati. Uyu mwami ni umuhungu w'umwami Asa. Yehoshafati yari afite ibintu bitatu byariyo. Icyambere uyu mwami witwa Yehoshafati yari umuntu w'umunyamasengesho yasengaga Imana. Ukurikiranye neza usanga ahantu henshi yagiye agira gute asenga Imana. Icya kabiri Yehoshafati Bibiliya tubwira ngo yiringiraga iki? Yiringiraga Imana yo mu ijuru. Iri jambo rivuga ngo kwiringira muri iki gihe abantu baba mu nzu y'Imana bagasenga Imana batayizeye batageze gute batayiringiye. Ugasanga hari ibindi bintu bageze gute biringiye, hari ibindi bintu abantu bahanze amaso. Ariko uyu mwami nubwo yari umwami nta kindi yiringiraga ngo yiringiraga Uwiteka Imana y'ijuru n'iki n'isi. Cya gatatu tuvuge ngo amena cyane. Yehoshafati nta kintu yajyaga gukora atabanje kugisha Uwiteka iki kubaza Imana. Ariyo mistake abarokore benshi basigaye bakora, ariyo mitego bagwamo. Mu by'ukuri ku twe twagiye dukizwa ubwo twabutse ibyo twabanaga n'Imana. Nabizi neza abarokore nubwo muri iki gihe abantu bananiwe ariko tudusenga Imana igize gute ivuga. Kandi Imana iravuga ikagira gute ikanakora. Iyo umuntu yasenze Imana akegera Imana iyo ari ikintu arimo arasengera Imana iramuyobora. Imana imuha orientation ikakoriyanta ushobora kujya mu kintu Imana ivuga ngo nta mugisha wagize gute
dusenga hari umwana wari ufite ikibazo yararwaye umutima, yaravukanye imyengere mutima, imiryango yari yateranye barimo barashaka amafaranga ngo bamujyane mu Buhinde kugira ngo batangiye gukontributinga bose ngo begeranye amafaranga bamujyane. Turasenga, Imana irabwira ngo Satani yarabariganije. Satani yaragize gute? Imana irababwira ngo umwana ntabwo azakira, azagira gute? Yabaye ntabwo mwabyumva, byaba mu buyobe. Umva babwira itariki bagomba kugenda icyo cyumweru, umwana yapfuye aho uri misitani. Jisa ayagira apfuye ko yararwaye, ariko urumva nuko basenze, n'ubu yagomba kugenda batanze nayo mamiliyoni yose, yarangiza agera mu Buhinde akagira gute? Akagwayo. Ariko kuko basenze, Imana iravuga ngo ntabwo umwana azakira, azapfa. Ariko Satani yaragize gute? Yarabariganije. Ubwo niki Imana yavuze nyine, barangije amafaranga ngo yaratangiye kwegeranya yarahari, ubwo yarabafashe gutabara gushyingura, ariko umwana we yaratashye. Ariko Imana yagize iki? Bivuze iki? Iyo twasenze Imana idukuraho n'uburiganya bwa Satani. Wenda ntabwo urugero rwo kuri icyo kintu, ariko mucyumve ko iyo twapfukamye tugasenga hari uburiganya bwa Satani bukorwa mu izina ryawe. Hereza Imana icyubahiro. Muri aya masengesho hari abantu Imana yiteguye gukuraho uburiganya bw'abadayimoni. Uyu mwami witwa Yehoshafati, Bibiliya ivuze ngo iki? Yatewe n'abami bangahe? Batatu. Abamoni n'Abamowabu n'Abamewonimu. Aba bami ngo bari baturutse i Seyire ngo bateye Yehoshafati. Baramubwiye ngo Yehoshafati we wapfa, uratewe, hari ingabo nyinshi ziguteye. Kandi ikintu gitanga uyu mwami naramukunze, Yehoshafati yatewe yari mu bihe byiza by'amasengesho. Ndagira mbabwira aka kantu, iyo turi muri pozisiyo y'Imana ntabwo ari twe turwana, Imana niyo irwana mu izina rya Yesu. Iyo turi mu mwanya w'Imana, turi mu bihe byiza, turi mu masengesho, ntabwo ari twe turwana. Ariko iyo tutasenze, iyo tutari mu mwanya mwiza, turirwanirira, tukicira inzira, tukiyobora. Ariko iyo urokoye upfukamye agasenga, urugamba rwawe, intambara yawe Imana itihindura iyayo, ikarwana nayo mu izina rya nde. Ni bande basenze bakabona Imana ibarwanirira? Ni bande? Niba oya nigari kuko ndagira ngo mbabwire Imana irarwana kandi Imana ikanesha mu izina ryawe. Ndebe uyu mwami Yehoshafati, icyambere yari afite ingabo, kubera umwami w'Abayuda yari afite intwaro, ariko ntabwo yigeze yiringira intwaro ze, ntabwo yigeze yiringira ingabo ze. Yehoshafati yiringiye Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Mwanditsi wa Zaburi avuga ngo bamwe biringira amagare yabo, abandi bakiringira iki? Amafarashi. Aravuga ariko tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Haleluya! Amagare aradakora, amafarashi aradakora, hari umuntu agera imbaraga z'amafaranga zikananirwa, ariko iyo wiringiye Imana, haleluya, abakomeye bananiwe, Imana yacu irakora mu izina ryawe. Irakora mu izina ryawe. Yehoshafati ngo arangije ahamagaza Abayuda n'abaturage b'i Yerusalemu ngo niki? Baragenda bajya mu nzu y'Uwiteka mu rugo rushyashya. Arangije ngasenga Imana, abwira Imana ngo Uwiteka we, mbese si wowe Imana ya ba sogokuruza? Hari abantu bazi gusenga. Si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Arayigira ngo mu kuboko kwawe harimo imbaraga, mu kuboko kw'Imana harimo imbaraga, izo zagiye ziturwanirira. Aravuga ngo harimo n'ububasha byatuma ari nta wagutanga hehe imbere. Abwira Imana ngo ma y'amahanga amwe wabujije Abisirayeli ubwo bava muri Egiputa ukababuza kuyarimbura. Aravuga ngo dore icyo batwituye kudutera no kutwirukana muri gakondo wagize gute waduhaye. Abaza Imana ngo mbese ibi byo ntiwabibanira? Arangira abwira Imana ijambo nakunze, aravuga ngo twebwe nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi zigize gute ziduteye. Aravuga ngo turashobewe, tubuze uko twagira gute twagira. Aravuga ngo ariko ni we duhanze amaso gusa, Imana niyo duhanze amaso. Haleluya!